Usembut mencerang ba ka Sarkar Jelau Badairu State President kan National People's Party NPP uba Preston Tensong menta kasi ka Pratrik we yong arhajar saw ulah hiar sia Mairang constituency ban pan jingkersyan ni paiba kan ni kathan na ka benta ka kertong ka party ka Dr. Mezel Amprin Lingdo ka ban aireng ha election MP na Shillong Parliamentary Constituency ha ka jelang ka bala penlong Ahmad ka Cakayeng kali kasnong pendeng umyong Mairang. Uba Preston Tensong ha bakran ha kani ka jelang ula kentui kinong kersan ka VPP ba kidai ban kili yau nong yalam halo ka jingtmu jong u ban wan ra ya ka artikel laispa inyo puai ha ka ba na ka liang jong u ula pen pau ba ka jingtmu ban wan ra ya ka te ka artikel kadai ka jingkwa ban penduk bor ya ka district council bat ya baro ki badan ya ka benta halor ka khendo ka siam Shushu ulapan syairu bau no briu boong ba umdon kamshu ya ka district council ha ka jela kimdei ban syania ha kani kasi lawan ban senran lang iba Preston Tensong do melia barem kamau senram uba HM sang pliang UMDC ka Mairang ba bats kam rentathiang nalor ki wei kinong kit kam ka party na Mairang bat namau tharasan blog mai ka pemerintah siau mahako ki prolog kinong kersan jongga PPP keli ulidar jopi balai pura ya kata ka artikel laispa nyau puai apa pimun banwarna ia artikel laispa nyau puai kamamut pikwa ban penduk borno ia ke diskaunsel lari kikwa ban penduk borno ia ke diskaunsel kamamut ngikwa ro ban penduk borno ia ka bor joki sen ia ka bor joki hima ia ka bor joka rai ia ka bor joka ilaka ia ka bor joka snong ia ka bor joka sengkur ia ka bor jong kisimet kibadon laka benta halor ka kendeu gesia na kwa ban percaya kani ngau asnap bahaya kani kane kalong ka kamyap ka kamin mau no breu bong bong don kam syu ka diskaunsel hapo ka jela mikha jogi kamamut ki bakum kita ki cai breu pimdai bansania kan mau bahaya kata pimdai bansania nama ha diskaunsel no download ki kedon tik patik are haba wat kata haba mau pi ka jak ka komro ka donde Badiel patenya ke jinyo jinkotro ka donde hapo ka diskaunsel ngana on pingin na pengkar ani ko me kira kini ki papi thumai panai syukwa pemanya kene no ekajat na ki kene na ki ege ke biskai balai bikwa balai tegi kwa bakne uman bari muman baja ya jongi ngopi nadu kapor ka sorka parenggong kung kani kejat bereu nimjio i hasla jokre ka kendeng Hei hoko ki paiba jong ke Mairang kasi don kini ke parti ki pemerintah imati ko ban penduk ki kwa ban penduk ban pendak ngaya dia te hot ki dhar dang ban tren ban om bangan simjai bangan om ilok jenga to solok ikme khon to seler pi e hok yang ai no kajat jong pi ko khon le pi e hok yang pa ai no kajat jong pi si papa Tok kam lele di lesu perkat baik gitu gimana pra ngompi bisu perkat sudah itu ukpadu kasih kekemir de kasih terpereyu enggak jiper kebapian sudah diangkat yang begilai aman totai pikelengom kebapian sudah kebombian dari tangkawin lada enlapoi hakapateng gabangan ni kepala hati kun keseo, hati kun miau, lani hadu ki kun kenai. Katip kur ketika kamdon syu. Kenau bahaya kata. Katip kur ketika kamdon syu. Ndai kata. Lada om penban badu Preston un infak saas tak sedang nang nyangke. Utip ke yuk sai ni job. Rega upingin ime ka 2%. Ya perkelaran yang kepateng jogi. Baka pateng jongi kalong bakane ka pateng ka panuan ni lakeu kami kidai banakeu arsya alaisha kata kadi kenorim jongi kata kadi kenorim jong ka parti NPP ngaku abang ya piko ke paibabe jong ka Mairang gosesi watsa ya lambakla banggang ko ayo
penbor Bishar kapor kadandon Bishar mapi Lapsau baka cipersai Ubah prestun kabadeng ngong epi Persai lem yaki lok kijor Haki senang yaki tau Persai lem yaki bahayang basen Naman nana ong epi Na isyekting I kumbakiwan Hakadur ba ijat benreu Hanrai I kumba Kimut banyalam ya pecat benreu Syariat Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we kajing mentoy ba kongsan kakot kakia ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya